Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, kaslasan payla amamati ni Diana iti impudno ken kuana ni Baket Ansing. Nga isu ti pudpudno abaknang. Insingasing nga rod ni Baket Ansing ang mapandagdigos iti baybay. Iti daytamot lagun daway, as-asaran ni Doña Dolores ni Lindon. Nako na tinaud-udi nga awan ti panawon na ang makisarita ken ni Doña Dolores. Ngem intuloy lata ti Baket nga asaran ti baro. Nakabilmanan ni Mr. Fortesa ni Lindon. Gapo ta di na nagustuhan ti panagsarita ti baro. Iti sabali ang bangir, agplan-plano man ni Ruben a rumaot kadagiti hideout da Mr. Fortesa. Isungain sagana na dagiti igam na. Kabayatan na. Agsarsarita da General Barbosa ken Mr. Fortesa. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Di kagdanag, Mr. Fortesa. Amumeten ti kalidad ko. No siya ti... Oh, apay General? Adamang sipsipot ka data, Mr. Fortesa. Ang mga ano nangag na dagiti saritahan ta. Siya kung ti makamukan ko na. Okay, General. Nunasken apatayam dyan nagsipot. Aramidam. Matumpal, Mr. Fortesa. Jak kayat nga dagtraitor iti grupo. Ang mga nuday tapay ti maisa alapad katagiti ganwat ko. Agtignay kan, General. Panyatar aramidam iti saan unay nga tayo. Sipsiputam ka diti panagsarita mi ken ni Mr. Fortesa. General, naira na lang limapasak iti lugar na pagsarsaritaan niyo. Jak mamati. Anya tinangig mo, Unyol. Awan, General! Patyanak ko ba? Jak kaya ti ulbod. Iso nga ibagamlangan no anya tinangig ka napaliiw mo. Agsasawa kiti pudno, General. Awan tinangag ka napaliw ko. Kasta? General, masyan ka kumanganyag. Di na kumapatayan. Talagang awan ti sa balihan ng ikaw. Hindi pa nagsarita yung kini Big Boss. Matay ka ng Unyol. Ninong, di mo paltugan ni Unyol. Ikanak itinapintas arason. No apay adi mo kaya't apaltugak da ito'y ataw. Imbawn ko ang mangala iti inumak nga arag. Naira na alimabas iti pagsarsaritaan nyo kani Papa. Boss. Aniya? Di mon ipaturungkan ko na ti paltug mo, Ninong. Siya kon ti makaammo kini Unyol. Boss Linton, kung nagnog ka ni Busanak itayan, agyamanak, tenispal mo tibiyag ko. Saan ka di nga imbagakan ka nga agan anat ka? Apay ang nagparang kakadakwadang agsasarita, ha? Diyan yung pagarop, amasiputan nak ni General Barbosa. Boss Linton. Ala, urnuso mon ti bagim Unyol. Uray ka lang nakaisbon, gapoy tinakaro apa nagbutang mo. Boss. Baliwam tumanan ti agpaliw, ah. No addakarkar na ang mapaliw mo. Ibaga madagos kanyak. Nawatam. Boss, nawatak. At dalakit di sabali ang nagsaritaan da Unyol kan Lindon. Madlaw ko asabalit itigtignay da. Kabisado kon ti ugali da italindon. Kanyak pa'y lamalipatan ti panang dangdangran na iti kanyak iti mansyon. Siniriban nak, kat inagaw na ti kinabaknang ko. Nakunana pa'y kanyak nga awan ti ambok. Agkakasakit abalikas dagitim bagbaga na kanyak. Nagsaga na ka ita, Lindon. Balsan kamat. Tapno marik nam dagiti saom nga impay mo kanyak.
iti daytoy nga aramidak. Sigurado, akabilan na ka, tiamam. Sigurado ka iti dayta ngay pagbagam, honey? Uwan, honey. Nasiputak ti panagsarita dalindon kanonyol. Kaslada plan-plan wenda nga aramidan kontra kan ka. Saan langan nyagar aramid iti saan anasaya at nilindon? Gapotas siyak mismo timang patay kan kuana. Oh, honey, saan mo pa yapat patayan ni Lindon? Bugbugam lang, tapno makarik na, iti sakit. Talaga saan nakabumdeng amang patay kan kuana? Iti kanito nga agaramid iti saan anasayat. Kabalam apatayan, ti mismo nga anak mo, honey. Wen, honey? Patayag tawanan bain, no kontraan na dagiti pagayatak. Honey. Awan ti asino man namang kontra ka dagiti pagayatak. Siya, ti mabigbig-big ang leader dagiti sindikato. Iso arumbang laeng nga respeto dak. Nabilag kagayam, honey. Ha! Talaga, honey. Oray asino pa Poncio Pilato ti makibiyang. Patayag. Awan ti pilpilyak nga oray napatag iti biyag ko. No may papan iti kwarta, sana parikot. Basta ramiden nyo amin na kayat ko, amigo. No da parikot yo. Saklang ti pangibagan nyo. Wen, amigo. Itamat lang. I-transfer konti kwarta iti bank account mo. Bye. May patungpalan ti kayat ko. Mangrogin ti operasyon dagiti illegal na negosyok diti pagilian. Nagtignayan dagiti kakonsabos ko. Pasig at dagiti big time masindikato tinang suporta kanya. Honey, makumikom ka ita ang makisarsarita iti cellphone. Wen, honey. Dakilagata dagur oray kanyak. Iti kanito amang rugin to operasyon dagiti illegal na negosyo. Wow! Dakilagatan ko na, honey. Wen, honey. Dakil agatad. Bilyon ti sombreg kadagiti account ko. Iti lasod laeng ti may sa lawas. Anya? Honey, kaya't mo kati nga itimplan ka iti kape. Apya si kape la ti mga ramid kat nagadumat dagiti buyot kung agtimpla iti kape. Kaya't kapag serpian, honey. Ipay ko tinan-anay a serbisyo kan ka. Anya? Siya kundi mga sikasukan ka, honey. Ibagam lang nadda ka sa pulam, ta siya kundi mga ramin. Nasken ti panaganat ko. Saan ladag iti grupo ni Mr. Fortes at ikalaban ko? Ano pundak pahin nagiti pan nakabag iti lintag. Nailat ti pagdakdak iwasak. Limitado ti panagrawar kong agpaliiw. Ngam panunutak no niya ti rumbang aramidak. Tap na nalakak lang ang masapulan. No sa dino itan ti ayan ni Lindon. Kastagayam, senyorita. Kunak no na pukawan anamin pinsan ti kinabak nang yun. Day tamot ti amok manang salya. Nagsingpat at talaga day di papa. Dinak binaybayan. Senyorita. Babaan ka ni Auntie Ansing. Naidulin dagiti kinabak nang day di papa. Ad dapay arimang ay dagiti negosyo day di papa. Gapo ka ni Auntie Ansing. Isumat lagayam akanayon anaragsak ni Manang Ansing. Gapo tadi na pagparparikutan ti kwarta. Wen garwad, Manang Salya. Nagsingpat kada tayo ni Auntie Ansing.
Iso timang tultulong kada tayo. Celia, Diana, agdigos kayo mutan. Umay kayo. Wan, auntie. Sumaruno kami ni Manang Salya. Ala, agdigos taman laangan, senyorita. Itay pa'y nga agay-ayab ni Manang Ansing. Wan, Manang Salya. Uray no addaak dito resort. Saan nga agtal na ti panunot ko? Mariribukan nakpay lang nga aging ita. Kaya't ko at tulungan ni Ruben iti panagibales na. Nang runa, kat simang peten ni Mr. Fortesa, a leader dagiti sindikato. Agbalin man ang nariribok ti entero a probinsya, gapukan kwa na. Apay akas to iti mapaspasamak. Kunak no ininutan amalpas ti parikot me. Ngam kasla agrugrugi manan. Ngam aginggat si bibiyagak. Kan kabaalak ti lumaban. Bayabayak ni Ruben. Tapno saan ang maisagmak. Mabit man lang, Doña Dolores. Apay ka di, Linton. Surusurutin na ka di. Ha? Apayan ako nam tikasta. Itay adda ijay beranda. Adda kamat iti saan unay nga dayo. Pasaray kita anak. Adday ta ka manen ako nak, Linton. Managatap ka talaga. Anya ko man adda iti saan unay nga dayo. Amangan no palpaliiwan nak. Saan? Apay ko mga ramidak dayta. Pagan ano ka kumamat apaliwan. Nagpuskol at talaga ti panagrupropam, Doña Dolores. Ibang bantay mo ti bagim kini papa. Kayan ayat kon ni papam, Linton. Awan ti maramidam, nagtalinaod akon dito'y safe house. Pumanaw kakit din. Jak kayat. Pumanaw kan kunak. Jak kayat kunak mat. Buisit ka talaga, Doña Dolores. Mabuisit ka kanya. Katawan mo ti madingar aramidakan ka. Saan da ka akasapulan dito'y safe house? Kasapulan nak ni papam. Iso adinak mapapanaw, Linton. Tandaanam dayta. Boss! Nagunag man ang tipang panunutan. Apay ka di. Kaya't ko apatayin ni Doña Dolores. Anya? Nagpuskul ti panagruprupan. Gaputag taltalinaad pailaang dito'y safe house. Boss! Awanan ti maramidam. Dakis kalaan kin ni papam. No tutupam da dya bakat. At dan tulataal daw da dya, Doña Dolores. Boss! Kala at anagbaliw ti amin. Manipod si mangpet ni papa. Nasakit tinakam kung awanan ti karbangak kadagiti negosyo mi. Mawatan ka, boss.Ag-asam, pagbalinan na kalaangan ahit man. Saan kan akas iti sigod? Asi ka amin ti masurot. Wan, onyol. Ngem saan nga agnanayon akas to'y ti trato kanyak ni papa. Nunasken asalungasingak dagiti pagayatan na. Aramidak. Amangan no kabilan na kalaang ni papam, boss. Makamuditan, onyol. Siyak ti agmay sang anak na. Ket rumbang laeng amakibiyangak met kadagiti illegal a negosyo mi. Sige lang, Linton. Sip-siputak titunggal garaw mo. Iti ka nito ngagkamali ka. Ipulong ka kin ni papam. Balsan kamat ita. Gapo ka dagiti panang paspasakit mo idi kanyak. Agsarita kayo lang kin ni Onyol. Honey? Sikamot gayam, honey. Anya tararamidem dito'y hardin. Palpaliwak dalindon kan Onyol ngagsarsarita, honey.
Taapay, honey. Jak kayat titigtig na dagiti dua. Ha? Kasla ka ti pagsarsaritan. Honey, amang ano at pang panggapan ni Lindon nga aramitan. Naibaga mo ni di kanyag dayta. Awan mati sa bali ang mapaliiw ko kinilindon. Kaya't kalaang nga isakit, honey. Amok ti ugali ni Lindon nga anak mo. Anya? Traidor day tataw. Di tayo mo na niya ti plan-planwan ng aramitan. Agyaman na kiti panangisakit mo kanya. Aramidak ti amin para kan ka, honey. Jak kayat nga damang kontrakan ka. Honey? Jak kayat nga dadakas sa mapasamakan ka. Gaputa ay ayatan ka unay-unay, honey. Apay ka diya pinayaban na, Doña Dolores. Anya ti pagsarsaritaan nyo kin ni Lindon. Mabalin ka di, amamuak. Ha? Ibagam kanyak, no anya ti pagsarsaritaan nyo, unyol. Apay ko mga ibagakin ka, Doña Dolores. Saan matasi ka ti amo? Nalipatam ka din? Nga da relasyon me kin ni Mr. Fortesa? Katitisan ngagbayag. Ikalay sanak ton. Siyak ton ti amo yo ababay. Agraraman. Anya ti kinunam, unyol. Awan, Doña Dolores. Ha? Rauman na. Agbayin ka kumakanyak, unyol. Saan ka bastos ang makisarsarita? Kaya't mo atay pulong kakin ni Mr. Fortesa? Ibagakan ko na ngawan panagrespetom? Saan, Doña Dolores? Mga no kabilin nak ni Mr. Fortesa. Nukas nga ron. Rauman na. No dadamagakan ka, song batam adagos, tapno nasaya at kakanya. Apay akayat mo ang maamuan ti pagsarsaritaan mi kini Unyon, Doña Dolores. Awan? Anya? Dayta ti isungbat mo kanya? Chismosa ka abakbakatan. Sige lang, Linton. Ibagam ti kayat mo nga ibaga. Agpapas ka? Di na kun kontrahen, gaputadakas ka lang kanyak. Di nak mabot-botang, Linton. Anyang aminti kayat mo mapasamak, ha? Awan? As-asaran na ka di. Awan pa'y tinasayat apan nakisaritam kanyak. Sige, agbusor ka. Aginggat kay kayat mo. Buisit. Saan akong ang makapagtapal pa Makabil kan san? Aramidam! Sanak amabutang kan ka. Kabilan na no kayat mo. Papa. Apay ka di. Papanawa mo ni Doña Dolores dito sa safe house. Jak kayat ti ugali na. Man nakibiyang. Anya? Kukwartaan na kalaan ni Doña Dolores, Papa. Day talaang ti kayat na kan ka. Amok dayta, Lindon. Amo matlagayam, Papa. Apay adi mo pa'y lapapanawan. Di nagdiktaran. Kaya't ko pa'y ngagtalinaid dito'y safe house ni Dolores. Anya? Napatpatag ka din dayja, Doña Dolores. Ngam iti siyak nga anak mo? Wen, Lindon. Napatpatag ni Dolores ngam itisika. Anya? Anya ti isungbat ni Lindon, iti dayta ana ibagakan kuana ni Mr. Fortesa. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon,
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.